Danas su dogradonačelnik Mostara Safet Oručević i zamjenik ministra za infrastrukturu Rusmir Čišić primili brojnu delegaciju SFOR-ovih inženjerijskih jedinica iz Mađarske, Španije i Sjedinjenih Država. To je bio nastavak dogovora o aktivnostima vezanim za vađenje ostataka Starog mosta. Dr. Vereš Robert, glavni inženjer Mađarskog inženjerijskog bataljona, upoznao je prisutne sa dosadašnjim poslovima koje su njegove jedinice nedavno izvršile u koritu rijeke Neretve ispod Starog mosta. Izviđanje pod vodom i podvodno snimanje grupe mađarskih ronilaca dalo je sliku razmještaja i koncentracije obrušenog kamenja mosta. Na osnovu ekspertize i tehničkih crteža stanja pod vodom moći će se utvrditi potrebna tehnička pomagala koja će se koristiti, rekao je dr. Vereš. On je pritom izjavio da je mađarska inženjerija spremna preuzeti na sebe zadatak vađenja kamenja, ali da treba zadovoljiti još neke pretpostavke prije nego što se priđe poslovima. Prije svega bit će potrebno proširiti prilazni put koji ide od Šemovca prema ušću Radobolje i osposobiti ga za veće terete. Nadalje, prije nego što se počne sa vađenjem kamenja, neophodno je napraviti plato za njegovo odlaganje i zaštitu od atmosferija, ali i od visokog vodostaja Neretve. Tu svakako spada i fizičko obezbeđenje. Direktor Zavoda za zaštitu spomenika inženjer Demerović izjavio je da se radi projekat platoa i da su u toku razgovori za obezbeđenje kamena temelije istog onog od koga je stari most bio i pravljen. U tom pravcu već su sklopljeni dogovori. Izmještanje postojeće čelične konstrukcije je još jedan od preduslova za nesmetano odvijanje pomenutih poslova, te je predstavnik španjolske inženjerijske jedinice, potpukovnik Ajmerić, predložio lokaciju udaljenu oko 300 metara južnije od postojeće. Ipak prevladalo je mišljenje da se pokuša most izmjestiti sjevernije s obzirom na bolji prilaz sa obe strane obale, a pritom će se moći koristiti sadašnja konstrukcija. U izmještaju postojeće konstrukcije i izgradnje nove bit će angažovana španska i mađarska jedinica. Inženjeri su obavijestili gospodu Oručevića i Čišića da će akcija vađenja početi u posljednjoj trećini narednog mjeseca. Izrada nosjećih pontona za dizalicu i privremenog platoa nad vodom te obuka ronilaca za konkretne poslove zahtijevat će vrijeme od 30 dana.